time you shout, praise the Lord. Praise the Lord. Psalm David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hallelujah. Are you glad to be in the house of the Lord this morning? All of us, we get up and we're like, no, we're in a rest or to watch the light. But I'm glad to make time to be in the house of the Lord, to fellowship with other believers. We'd like to greet you who are tuning in online, whoever you may be tuning in from. Thank you for making Midway your house of worship this morning. Join us this morning as we prepare our hearts to give God our very best. Hallelujah. Lord.
bless your name, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We thank you for your faithfulness, Jesus. We thank you for who you are, God. We love you, Jesus. We welcome the Holy Spirit in this place. Fill our hearts, Jesus. Touch our hearts this morning, God. We don't want to do anything apart from you this morning, Jesus. So we ask that you would fill this room and inhabit in the worship and the praises of your children this morning, God. We pray, God, that you may create in us a humble heart, a clean heart this morning, Jesus, a new heart, God, to worship and adore you, Lord, to give you the utmost praise that you are so deserving of, God. You've created us to worship you, Jesus, and to come to do just that. We don't want to do anything else, God, but to honor your name and to lift you up. We bless your name, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, we begin to just sing a new song to him. He's worthy. He's worthy. Hallelujah. Alofa, Eloa, Samoan. Ephesians, Alofa, Eloa, Samoan. Oh, Maria, Malosiaga. Ephesians, Alofa, Samoan. You are holy, God. You are worthy, Jesus. We come to lift you up, God. We come to honor you, Lord.
are worthy, God. You are worthy of all praise. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your holy name, Jesus. We love you, God. You may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Tato ifo matalo le tua. Via oile tua le ne tula le aso. Whaftai le tua ono lava noa le tua wa maua lau whanau o mwhaina mātou poto poto I lalo ifo lau malu le ne aso. Se aso mātou te o mai le tua e whafoi atu I a te oe le vi inga awa e tatau I a te oe le tua. Se aso fo I mātou te mana tu natu e le tua I le te le ma le whaulai o lo alofa mo I mātou. Au mātou iai fo I le nei fo I a sa mulmuli o nei masina o se tema o le toi mamao fo I le whai unga o le nei tau sanga le tua. Mātou te nofo mana tu natu le tua I lo alofa ma lo anga le lei. Lau tau singa manuia iai mātou ma lava lea lava o e taitai mai. Sio mātou ola le tua I le nei lava aso le tua le vi inga. Ma le whanene tanga le tua I a te oe. I aso lava le tua. Whaftai le tua I mea le lei o e whaia mo I mātou. Whaftai ta mā wai te le tu la fo ina I mātou. Mātou te la ngona ina pēa lau a fio mai ma lau whaatasi mai le tua. Whaftai ei le tua I mea sili mea le lei o oe lava ta mao le tali I o mātou mana onga lava le tua. Whaftai ei le tua I lau whaamalosi mai. Whaftai I lau upul of soswani ai mātou. Whamanatu mai ai mātou le tua. E ai lava le aso e te toi a fio mai ai. Le ngata I lea e te tau I le tangata e tusa malana au nanga I a te oe le tua. Whaftai atu ai le tua I le ola ma le malosi. Whaftai le tua I lo whaamalo longa le tino ai sili ai le anganga le tua. Whaftai ta mai mea malava we foi na mai I mātou le tua e moni lava le tua e le ai se mea e mātitiva I mātou. Awa ua lava matotoe le tua lau pule whasoa le tua. Leo lo mātou manui ai le aso ma le aso le tua. Whaftai foi le tua wai le ai se tala vale whapapolina ai o mātou loto. Wana o le fia ma le oli le tua. Awa mātou Iloa le tua lo soi fua lava oe le tua. Whaftai foi ta mā wai le li liu lava oe o ana nafi o le soi o I le whaavavau lava le tua. E wha maoni lava oe ta mai lea tupulanga ma lea tupulanga e fou foi tai a lo alofa muti vale mo I mātou le tua. Whaftai le tua I mea lava oe e whaia mo I mātou ai sili ai le tua. Ia whamanuianga whaaleanganga wa mātou manui ai le tua. Whaftai Yesu Keriso, ona o le tongi ola we e saunia mo I mātou. Le whaolatanga le tua wa mātou maua, ona o le awina mai o lo alopele o Yesu Keriso e whai masui mo I mātou. Sa maliu whalava au I lunga le sātaro ona o mātou angasala. Mātou te whaftai atu ai ma le loto maulalo whawhetai le tua I lo alofa mo I mātou. Lea wa mātou maua I le whaolatanga, lea foi wa whaamamā ma whaamangaloina I o mātou angasala, tau ami o tonuina I mātou maua foi le file mu le tua, mai loto a sā wa whaaleleia foi le mātou wā, whilo ai malawa fio le tua, whawhetai le tua, awa e moni lava o le taulanga e tasi ai afe le tua. E le mawhai ona whaamatala ina le tua, le tele ma le whaula I olo alofa mo I mātou. Le ai fo I se mea mawhai ona toe totongi atu ai le mātou ai tā lafu le tua. Pau o lea le tua o le tuina atu a mātou tangata le tua. O fo ina atu le tua ina iau ngā le tua, mo oe ma lau fina ngalo le tua. Whaftai anganga pa ia wa whai lava oe mafsoso ani silia, mai se le ne vai tau whainga tau lo mātou iai.
Ai whaaftai o ngā luenga mai a ea. O lo wha manatu mai, o lo wha malosi mai, o lo Efeso soani mai, e o i taimi o mai ai le vai vai. Ai whaafetai o musmusunga e te wha manatu mai ai. O lo soifua lava le atua. Mātou te mawhaia mea uma i le Efeso soani mai o oe, Jesu Keriso. Whaaftai ai lau whauunga, whaaftai a nganga pa ia i ngā luenga le lei o lo whaia pēr mo i mātou. I le aso, ma le aso. Lau upu le atua ua mātou tali tonuina e alu atu e le fo i fua e whaia lava le mea te whina ngalo i ai e ai le mana i lau upu lo i ai le ola i lau upu le atua ua mātou tali tonuina le atua le mana o lau awhionga pa ia. E a oa i whaapoto e whaatonu ai mātou le atua. Ina ia vea mātou le atua o ni au auna e atua toa i o luma tamaa. Whaaftai tamai mea malawa e whaia o manuia e totonu a mātou a inga le atua. Lava aia pēr i le aso, moli mawina pēr i le aso. E meise totonu lau nu lotu le atua. Whaafetai le atua. Talo le atua, havea fo i nei aso mātou te whaamau lalo atua ia te oe. O le a lava le mātou tau mawhainga le atua, le upumoni lava le aise isi atua toa le atua. E ai taimi e sasi ai le atua. E ai taimi e wha le tonu ai tamaa. A ua mātou tatalo le atua i alofa mai le atua i le fonga lau e kalesia. Wha mamama, wha mangalo mai le atua i o mātou angasala. Wha mangalo mai i o mātou solitu la fono. Mātou a mio le anga. A mio wha le matau le atua. So se mea e le tusa malo fina ngalo le atua o mātou tatalo le atua ai. I e wha mangalo mai ai mātou le atua. I e sosoani tamaa. Sosoani mai le atua i o mātou vai vainga le atua. Wha Malosiaga i mātou le atua. O mātou iai aso whainga tā le atua. O aso e tā ua i le matahala i le tatalo. Le wha maoni ma le tau sisi le atua le ami o tonu. Panga le atua iai taimi o mai ai le vai vai. Awa mātou tatalo le atua e toi au mai le wha malosi. Ia whaatu muina mātou le mano lo anganga pa ia le atua. E mātou te sāva vali ai la le anganga i le o la le tino le atua. Mātou te fili ai la le anganga i le o la le tino le atua. Ina ia mātou au auna pēr i a te oe ma le wha maoni i aso uma o mātou o langa le atua. Whamanuia e launu lotu nei tai au le atua. Whamanuia e a inga teitasi le atua e tono lo e ka le sia le atua. O e sila fia tu langolo iai uma o mātou a inga le atua o mātou tatalo le atua. A iai lavani mana onga le atua i whawhelua i e oe tu samalo pina ngalo le atua. A iai foi se tasi le atua e mana o mia lo whamalo o longa. O mātou iai foi le vaitau o le suingo le tau le atua o le sau le malu luta ma o le pesi mai foi o whamai le atua. A o mātou tatalo le atua o ufa lava lava o mātou malo lo ai o lo suafa Jesu Keriso o lo iai le pule i le langi ma le lalo langi o mātou tatalo atuai o oe lava o Jehova Rafa o le atua na te whamalo lo le atua i e whamalo lo mai le atua pa iane pa ifo le atua i so se tasi e marau mia lo whamalo longa le atua i e whamalo lo atu i a te ia i le nei tai ao tama. Talo fo i le atua i a inisio a inga o le atua o a whea le atua le malanga le maliu ma le oti le atua. Ia i teimi atu vale o mātou loto, mātou te le Iloa po le ale me whai. A o mātou tatalo e le manuia Jesu Keriso ma le file mu le atua. Leo wina i o lātou loto ma o lātou ma whau. Wha mai se atu lo wanganga ia i lātou le atua, wha ma whana le atua. I Efeso soani le atua, i a lātou Iloa oe tama. So se mea lātou te ui i ai le atua. O a fo ni whainga tā le atua. O a fo i puapua ngā ma whaalawe lave le atua. O lo tama whai le alio le nei lalo langi le atua. Ua mātou tatalo le atua i Efeso soani. Maua e mātou le ono sai. Maua e mātou le anganga o le tū maupea i a te oe. Talo le atua i Efeso soani le atua. Awa nei mātou whaavai vai ai. Awane mātou solo muli ai le atua, a ia mātou fina finau pea, ia mātou tau sisi pea le atua. I le wha moe we tu ina mai a te oe Jesu Keriso.
Famanuia lau ekalesia le tua. Famanuia le tua. Ta mama tina matutua le tua. Fafuolo ina pele soifua le tua. Maua pele ola maramalosi mai lawa fio le tua. Maua peni aso se tele mato te mafutai mau au natu ia te oe le tua. Anga leifo i tamai o mato ngali i te lavo e meise o mato whanau le tua. Wa mato wawa ai atu le tau mawhaingo le li o le nei lalo langi e ta lepe o mato a inga o mato tutu le tua i le mano le anganga pa ia i le suafo Yesu Keriso o le whaavai e uma a inga le tua mato tatalo le tua i wha mao popo ia tu mau peo mato a inga le tua a veo ni a inga e matatau ia te oe le tua o ni a inga e Alofa moni ia te oe le tua i Efeso so ani mai le tua o nei whaatanga ina le li o le nei lalo langi le tua e o Sofia i te tonu a inga e whaalave lave ai a whaatumuina o mato a inga le tua i le mana loa nganga pa ia le tua ina i Efeso so ani le tua ia whaatupu ina pea le alofa le atua. Ia maua pea le whaatuatua le atua. Ma le whaamaoni le atua. E le tasi ai silisili ai. Ia te oe tama. Ia o ngā tutonu le mu oe Yesu Keriso e le nei ekalesia. Mantua foi mātou whanau talavou le atua. Anga le lei oe o mātou whanau le atua. Te leo tuina nau ma whaoso songa le atua. Ala mātou tatalo le atua i e lawea ia i lātou le atua. A ua lava nei taitaina i lātou i whaoso songa ma tofonga le atua. A i e lawea ia i lātou le atua mai le leanga le atua. Ia wha ino lātou mata ma o lātou loto i meo le nei lalo langi le atua. A ia wha tumuina o lātou loto i le malama lama. Ma wha pupulaina o lātou loto i le malama lama le atua o laua fio. Ia lātou alo lofa atu i ate oe le atua. Ia lātou fili atu i ate oe tama i tonu awa onga le atua i anga le lei maua le poto ma le ata mai le atua mai lunga whaatino i nai o lātou ngā luenga le atua i Efeso soani le atua i a sili ailo Efeso soani o lātou o langa whale anganga le atua i a lātou i loa oe malau fina ngalo i a lātou i loa oe malau fasino manga le atua i o lātou o langa le atua i a whaunga ina o mātou whanau le atua mo oe malau fina ngalo le atua. Au se mea fia lea tamai mātua malava pe a mātou wawa ai atu le atua o lo ngā lulue ma le whamaoni o mātou whanau le atua e Tusai mau whiau mau ngā luenga le atua so soani oel nei e ka le sia le atua maua e mātou le loto ngatasi le atua maua e mātou le nofo whialo whani le atua talo le atua i Efeso soani le atua tau mawhai le ti a apolo e ta lepe le atua le mātou ta talo le atua i Efeso soani le atua nei e kalesia i a whaatumuina le mano loa nganga pa ia i a maua le whaatuatua maua le loto tele maua le ono sai maua le finau le atua maua le whamalosi mai lawa fio le atua ngā lulue ai pea le atua pelu ngala lo le savalinga le atua e le suia ai le mātou whamaoni awa e whamaoni lava oe le atua i a toi whamalosi atu se tasi ua tau whawaiwai le atua i a whamalosi so se tasi le atua ua mata ona popole mātou atu vale lona loto i a Iloa le atua lo soifua lava oe le atua e le ai lava se mea e whaingata i a te oe tamaa talo tamai e whamanuia i lau e kalesia. Whamanuia le nei savalinga whaale anganga le atua tautai oe tamai le nei whainga malanga. So soani oe le atua ia maua pea le loto tele tama e au na atua i a te oe le atua. Whamanuia foi le atua le mato pulenga. Whamanuia le tu malo. Whamanuia le fono tele le atua. Whamanuia i le fellowship la langi le atua. Lea e kalesia ma lea fata faitaulanga ma lea fata faitaulanga tama o le mato tatalo i alu ma le bana le atua lo upu. Ia tele ni anganga e manu malo ina mo oe. Ia whamalosia pea ia uso au auna le atua ma e kalesia. Ia tutu mau pea a wawa mato i loa le atua ua whaito toa Loto e a fio mai le atua.
Whamanuia oi missionary mawhaavengalia le tua lo whaialinga luenga Faitau le tala ino le tala lei le tua I anga le lei mawhaamanaina I lātou le tua I alu pea le tua le tala lei tamai a tele ni anganga I manu malo ina mo oi tama. Whamanuia foi le tua le whainga malo Amerika le tua. E ai se taimi le tua e su e ai se mato peristene fo o mato taltonuina le tua e leo le peristene taua a oe le tua o mato tatalo ia tu lai mai se taitai e matau ia te oe le tua ia tu lai mai se taitai le tua e whaia lau fina ngalo le tua e alofa moni ia te oe tama. E whaamaoni le tua e tiu te mawhaiva a wale le leo le nei atu nuu le tua. Le ngata nei atu nuu e mana tua foi sio matu atu nuu pele o Samoa ma le whainga malo anga lei tai le tua. Ia lato whaamaoni o lato tiu te ma o lato whaiva a wale banui o sio matu atu nuu le tua. Mantua foi le nuu o Israelu le tua. Taimi o puapua ngā ma le taimi o le taua le atua o mātou tatalo mo le file mu o Jerusalema le atua. Mātou tatalo mo le manui o Jerusalema ma le whanaunga Israelu le atua. Tamai Efeso ani le atua ia maua le manu malo, maua le loto tele, maua le atua le file mu. Ai mai se nei vaitau o le puapua ngā le atua. Anga leifo ia I lato e ita mai ai mātou le atua. So ani o ia lato maua loto maulalo le tua alo lo fatua ia te oe tama whamanuia oe le tua le mato sauninga nei aso staimi fo I mato te whaalongo longo ai lau awhionga pa ia le tua ia whapupula ina mato loto ia mato whaalongo longo le tua tangata poto le tua e le nao le whaalongo longo ia ana mausiusta I lau awhionga pa ia le tua whamanuia mai oe le mato sauninga iai foi se tasi o lo asiasi mai nei aso pe fou mai foi lona mata mai lunga le penga tawhailangi le tua ia ngā lue atu le mana o lo wanganga pa ia whaia le ngā luenga lilo I o lato loto ia lato talia ina le tua o le whaolatanga e ala I le tala leo Yesu Keriso talo le atua ia whamanuia atu ia I lato umalava le atua le mato te talo le atua ua mato Iloa tamao mea umalava ua mawhaia mea uma ono oe le atua ua mato tatalo atua I le aso nei le swafa o Yesu Keriso lo mato alii ma lo mato whaola ua mato ole atuai and everybody say Amen. Mai sau langa pati mo le tua nei aso Hallelujah. Watu ya fiomati a kono mo tātou kawai nei aso mo le lava Saudi lau kawai nei tai au Sfuwai mo tātou misiona Malawa meo o iai o nushi stai lama me tāua As you prepare to give this morning, it's from an obedient heart, it's from a cheerful heart, it's from a willingness to give God not only what belongs to Him, but also to show Him that our trust and our dependence is on Him. So God bless you as you give this morning. Those of you who are online, there should be a link. You can click on that link. We just want to say on behalf of our church family, thank you for partnering with this church through your giving. God bless you guys. We love all of you guys in Jesus' name. Ya ale amnole tunatu ya kumati akono ya mati na te samia se talo mo tato fo I dei taia. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. God bless you as you give this one.
God is good, church. All the time. All the time. God is good. Praise God. Saya tu Tatalo worship team. Tatalo ini mandai tayo. From India to the tour. So malava ya mantua foi ya Tato Faitau. O lato ia foi lato sauninga I leo sa maleo sa ya mantua ya ia lato umolo taita ia foi leo vaenga Taumua. Ia anga leile tua langa e Taumua tele le ia o ni o onga fapitoa mo Tato Faitau ia I mantua pe tau sanga say man ia wa mai o tau nei tai au man we are ia le malo lava le fa malosi malo foi le tau atai ia wale tua mo na fina ngalo atai le tua ua Malosiaga no am Faitau o mai ai Lalo I folo na malu ia wale tato tapua inga I le tua. Haftai fo I le tua ia o tato taunu mai fo I le nei fo ia samul mulio nei masina. O le tue mamao lava tato mal fai unga nei tau sanga ia au le vi inga lava fa fo I le tua. Ia I lana tau singa manuia ia I tato uma lava ia I taltonunga o lo manuia pea o to uma I le pule alofa o le tua. Ia o mea le tataua ia te ia le vi inga. Amen. E Faitau Alofa le swafa silsilo Yesu Keriso le ngata il tatou maftanga ia me se foi se tasi o lo asia si mai ia e whapitoa lava Faitau Alofa ia te oe whape foi il tatou live stream foi il neitu la le aso ia mātou te Faitau Alofa ia te oe I uso au auna me ekalesia a whai e fau foi lo mata mai nei tai au ia mātou te Faitau Alofa ia te oe I le swafa pele o Yesu Keriso o ia e ona le ekalesia o lo tatou ngā lue mau au na iai. I le Efeso lo nam tau petolu, whai a te oe lo tu spaia nei tai au, Efeso lo nam tau petolu, whai upe sful malfa, se ol whai upe sful maleiva. Ephesians chapter 3, if you have your Bibles, be looking at verse 14 through 19. Greetings to all of our family this morning. Thank you for making your Midway part of your morning service. Especially those of you who are tuning in, thank you for being with us and worshiping with us today. We just pray for God's blessings as we continue our service through His Word. Enjoy the time of worship there as we continue our worship to the Lord through His Word. But thank you for being with us and choosing to be with us this morning. God bless all of you. Ephesians chapter 3, verse 14 through 19. Efeso lo nam tau puetolu, fai upesful malfa, ai fangata mail fai upesful maleiva. Mana il tatou Faitau fatasi mai ai, tatou tu Samoa whamon mole. Efeso lo nam tau petolu, fai upe sul malfa, ia whangata mai fai upe sul maleiva. Ol mana i o lo Faitau e te whaalongolongo I le upo le tua. Awa e tupu le whaatua I lo whaalongolongo I le fionga pa ia le tua. Mea la le tatou Faitau fatasi, Faitau leo tele, tatou Faitau manino, Efeso lo nam tau petolu, matal tatou Faitau fai upe sul malfa, whangata mai fai upe sul maleiva, tatou Faitau ia Faitau. From the New King James Version, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith,
that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. God bless you in the reading of God's word this morning from Manuia le tua I le faitauina o le afionga paia o le tua. O le fasi faitau le o tātou faitau e neita e ao o le tatalo lea le apostolo Paulo mo le ekalesia Efeso. Awana ngalo ia tātou o le wa tātou o i le o ngā tonu le Tusi o le Efeso lo nam tau puetolu. Ai mana tua i le Efeso lo nam tau pu mua o ngai nganga a matai o na tatalo Paulo mo le ekalesia Efeso. O le tatalo a Paulo, whamai le tatalo a Paulo le Efeso mua, whai upo e sfulma le ono, se o le sfulma le valu lea tu wai, ia e foai o tangata le loto o le poto, ma le whaalinga ina ia lato Iloa le lei oe. Le ngata i lea whamai ia whaapupula ina, mata o lato loto ina ia lato Iloa, le winga o le whaamoe moe, ua e tui na mai ai lātou ai maise o lona alofa sili ese. Ai lea lau a whauma nei o na whaamatala ina e Paulo i le matanga o le mtaupo e tolu, whaamatala e Paulo mea lilo ia na tātou talatala noa ai i se teime ua sola. Mea lilo i o le tu fatasia o tangata iutaia ma tangata nu ese ua leto e tau ese se i lato a watasi uma i lato i lalo le tua. Le ngata i lea whamei ua whamatala i Paulo ua avea tātou masuli fatasi o le māloa le tua. Le ngata i lea whamei ua avea tātou matino e tasi o lona winga e leto ese tangata iutaia, ese tangata nu ese watasi tātou ona o Yesu Keriso. Le ngata i lea whamei ua tofu sia whaatasi tātou I mea na folofolaina mai Yesu Keriso, le winga o folofolanga ia le upo le atua, e le ngata e manui ai tangata iutaia, ai manui ai tangata so se tasi e tuulo na whaatuatua ia Yesu Keriso. Le ala ua whamei nei le apostolo Paulo, o le ekalesia, le tātou tanua le asale taumatu, o le ekalesia, o longa plan numera tasi lea. E leo se mea whakakia whaataatia nei no. O leva mai le amakanga o le plan a leo le atua. E iai le taime tu la iai ma whaatulanga ina ilana e kalesia. E whao ngā le e kalesia. E whai ma vae ma lima e avatu le whiaua le atua. O le ale whiaua le atua. O le tala le leo Yesu Keriso. Langa le ai lava seisi tala e mawhai. O na maua e tātou le ola e whavavau. Ua nao le tala le ia Yesu Keriso. Ale maalie la apostolo Paulo le ala wa umanga whamakala ngei mea lilo sa tātou tano ai. Ai lewo kako whaikau, lewo koe kakalo fo I Paulo mo le kalesia. Ke le ia se awa onga mo tātou me le whai e Paulo. A maka le kusi le kakalo. Le onga kongu lewo kako whaikau, le fo I koe kakalo. E leo aku kako le fai unga kusi le Efeso e ongo. E koe maua I foi le isi kakalo la apostolo Paulo. E mai fo ngai kusi o le mea alea Paulo e fai o le tatalo. Ma le manai ia pe ai faitau nei le maunga whamei le vaenga mua muanga o le mea lea o te to atuli ai. O le mea lea o te to atuli ai. E kale sia. A iai se mea mawhai ona hao o ina I tātou le vaenga mua lea o Paulo o skangaka e fia e kakalo. O Paulo o skangaka e fia
e kakalo. A e whaikau uma i anga kusi, e le ngaka le kusi a Efeso, a e whaikau le kusi a Filipi, e a maka foi le kusi a Filipi, i langa kakalo le ekalesia Filipi, e kakala foi langa kusi Kolose, o langa kakalo le ekalesia Kolose, e kakala foi langa tusi Tesalonia, e kakala anga kusi o le kakalo, o ke mga kuo o le ekalesia i au kalo sanga, a wa foi nge ngalo yake oi, o le apostolo a Paulo le nga whaonga le nganga pa ia, e maua e kako le maulea, ia e kakalo malele au noa. E le ke kusi e Paulo upu ia, walang kusi e Paulo, langa le ngaka ngau kau kala iai, ai ngaola iai le apostolo Paulo. Oska ngaka e fia e kakalo e kalesia o le lui mo tatou, o oeska ngaka e fia kakalo i le tua. Are you a person that bows? Notice the language here because we're looking at this. This is Paul's prayer. In chapter 1, he opened the letter with prayer saying, I pray that you will have the wisdom and the godly knowledge so that you can know God. He says, I prayed in chapter 1 that your hearts would be enlightened so that you can see how good God is and the love that He has for us. And then in chapter 3, he explains these mysteries of how we are now one under God. There's no more segregation. There's no more Gentiles. There's no more Jews. We are all one under God. We are all now a fellowship. We are now heirs of the kingdom of God. We are now the body of Christ. We are now partakers of every promise in His word. You can take that promise with you. Why? Because of Jesus Christ. And then Paul stops and then he says, I pray that you would understand these things. And I love this verse because he opens with this verse. He says, for this reason, he says, after I explain to you this mystery, now that you know all of these things, this is why I bow on my knees. O le mea leo o Outou tuli ai. E ke le mea mwhainka ko kuli ai. Ai wa ai o le mea ko kuli ai Paulo. E ko kuli langa wa malama lama lelei. E se mal maka o kia. O le alofa o le akua. I ka kou le ka ngaka anga sala. Ka kou ka ngaka leanga. Au e ngalo yake oi. Whamei Paulo o au. O le ka ngaka e piko sili o nga leanga. Ai whamei o lea lofa tu noa o le tua. E le kakau ya ke au le kofi le o mai ya ke au. E le kakau ya ke au o aveha o se apostolo. E le kakau ya ke au ngenga luenga ke le o le whaaku o le loku man whaaku. E le tatau ya te au aisha malamalama lei Paulo o ia o le kangaka e sili o ngā mi o leanga. O ia o le kangaka sa fasioki i kangaka Kerisiango a lei ka lia inga le whaatuatua. A whamei o le kangaka leanga a e whawhekai le tua o no lona lofa tu noa. Le whamei Paulo o ngole ngei wala au le wo Outou tuli ai luma o le atua ma o whawkai aku whawhetai lo alofa mai i le ngei ka ngaka le au ngā whawhekai lo mangaku mai i le ngei ka ngaka le au ngā o isi kaimi o kau le ko kuli kākou o fia ai so ngā whaile alofa ku ngō le atua ei kaimi e kalesia ngā o miang ko kuli lumo le tua. Ki leo kalango aku le ko kuli leo ko kuli whapea. O kako loko. Langa le aisia o ngau lo ko kuli. Ai le ai whamaua lunga lo loko. Me ngā whamele kusia Isaia. Ngau le sai o kou ofu. Ai le sai o kou loko lumo le tua. Le wingo le kala apostolo, don't just put a show. I'm not talking about a physical bowing of my knees. He's talking about a heart that is bowed before God. He understands I'm the worst of sinners. He understands I don't deserve this calling. I don't deserve to be an apostle. I don't deserve to do the work that God has given me. But he says, but because of His grace, I bow my knee down and I worship God. I want to encourage you, church, let's not get a little bit too prideful because now we're in the faith. And then all of a sudden, because we've been going to church forever, we become too good to bow down before God.
Wa avea le umi o le kako iai kongu loku. Wa ka wa maka whapese. Wa umanga kaiminga o kukuri. E ale wa whamaungi il kamano. Vavaio ia Paulo le wa levanga whaku loku. Wa levanga ia. Ai ngā pao a Paulo i luma o le atua. E alua kusole ngai o inga le Paulo. E whaku le loku. Ai le loko mawalalo. O le alofa tu no le atua. Whaku le isi loku. E le iai se kaiminga mika mika i Paulo vemei. O le mafua anga lea. O ke koa kuli lava au i luma o le atua. Lang o ke Iloa. O au il kangaka i lea o ngā. Ai whaakai le atua i longa alofa mo au. O la vea le umi o le kako iei. I le loko mal mea wakau le koa kuli i luma o le atua. Nanga i mea ngā pi o iskama. O wawa ai e o ngā po. Wakau le koi fia kangaka i o mai le wala au. O le koi o mai le wala au. Pe o maua kako le mai le whapea. Le ale lei. Ke lo e anga iei Paulo o eisi ke me whapea. Anga whaalongo e sao i le kala Iesu. Anga whaalongo ka ngaka i e whafo. I le kala le se mangu wa leva o ngā lako salamo. Kale sia. Hawange i maua kako le nganga leo le. E le loko kuli luma o le tua. Wa o kaime e kale sia. Wa mga o mia ka ngaka e mongi lako loko maulalo luma o le tua. Ya la so nga fa maulunga I fea ngau e vava ai akwa nga ole leanga ma le leanga e lei. Wow, what is it going to take? You want God to break you until you can finally bow? Paul didn't wait to be broken. He was bowing even when he was doing big and great things for God. He was still bowing before his king. When was the last time you bowed your heart before God? O lui na. Lal kai mulmuli ngai ko kuli e lumo le atua. Ke le o kalangoa ku ko kuli le. Au kalangoa ku kako loko. Wa nuti momoia al kalanga salamo. Fa me paule el kaulanga I le ingo sia inga. O le loto wa nuti momoia. Le loto maulalo. Si wole ko popole le ku le manga yo lo pese. Le manga i o lo vivi, le manga i o lo whamakala ingom ka upu sili o kuspaia. E le koe fia vava ai mai ele kua, lang lefo ua whai e iska ngaka. Ke lol me le fia vava ai ele kua, o ka ngaka ua ko o kuli, ma ua whaama ua lalo lako loko I luma o le kua. I le ava ma le mi ngao langal mea ngala sa I le tua. Le whama I le tua, o le me sili a te ia, o le ka ngaka fia sila I le tua. O le ka ngaka ua nga keke I le upo le tua. A nga keke I ka ngaka, o le ka ngaka ua wha ma wa lalo loto o ka ngaka ko kuli luma o le tua e Iloa ava I le tua. Mea leo te toa tuli e le tama le tātua li o Yesu Keriso. Mea ngai a fo I le mea ngai wha mea toa tuli ai le tama. Aoke. O mea leo kwa kwai a whai aku lalulangi e ko kuli. Ya wa ku ko kuli va ai fa ko o me ko kuli ile va la au e pe o malo vai o le mfain ko kuli. Ai le fa mai Paulo o ke ko kuli I luma o le tama. Kale sia le se me ke mai lo ko kuli luma lo tama. Ya kala foi nga Yesu a fa e ke mai ya ke o luma kangaka e ma fo ya o luma le kamai la. Aua kako ke mane kale sia maua le avangoa. O avangoa whapikoa ia mo kako. Amu ia oe maha ualo maua penge I avangoa. Whalongolongo le upo le akua anga lue aku le nganga o le akua se ko kuli. Whakanga. Maua le nganga le apostolo Paulo. Let's not become too good for the altar. When was the last time? And I'm not saying that I need everybody to start running here. No, I'm saying you know it. God moves in your heart, but you break it off because you feel like you're too good to kneel down before God. When was the last time you bowed your heart before God? And I love that because he says he's not bowing to just anyone. He says, I bow my knee to the Father. Bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. I love that. Do you see the connection? He calls God his Father. And then he says, to whom the whole family. There is Father, there's family.
There's father and there's family. When you put those two together, that's who we are to God. There's a deep connection. It's not a distant, cold prayer, but it's a prayer of a son and a daughter who is close to their father in heaven. And if you're close to your father, you go asking him for anything. Why? Because you have a close relationship with your father. Ai Faitau ia fa me lo Tatalo ma to tuli luma lo wa tama. Ele ngata lo tama fa me fa upa malima fa me o ia o fa ingo ina ile le ainga o upunga e lua le tama ma le ainga ke lo o le kaimi mua o mafainga vala awaile atua pe fa tusa le atua tama o Tatalo Yesu. Fesilia kula uso ya Yesu e ha o mai ai macho ina ya macho Iloa Tatalo o ile mawel kuspa il kaimi mua le fa mai lo Yesu a ko kakalo fa pea lo macho atua ile langi esau le fa longa poko le vai poko fa long lo macho atua ola lo macho tama. O ngau Yesu ale o suia mele I kangaka yukaia e saia I la ko langa pa ia le swafa o le kua me nga ai fai kaule fenga kwai o le kele o kai mi le atua Yehova le ali ai saulo ya Yesu fe me ai kakalo fa pea lo ma tou tama o le langi o le mele kom fai fa lo ma Yesu ua le o sa va ma mau I kako ai o Yesu le wa kako va la laka me ala le ma fainga e fa pea kwai lo ma tou tama oile langi ai avea tato ma ainga ale tua. Ka mai e iwa. O vala la tel tato maftanga. E le unga se kako lelei, walanga va maulea o le anga sala. Ai o le maliwa Yesu le o toe vala la tai tato ma le tua. Me ala le feme ai ko kakalo la ia o loka mai langi. Ma o le mele kam whai a kwai e. Ia o kalangoa ngenga. I le weekend ngenga sau ia la wakali o Juda. Ia wakangi mea wha mea. Ia ila uo lea. Nga maka uo le book fair. Ia o le book fair. Wakangi il kenge. Ia e leisa nga kupe nga kua kwai. Ia ua uo umeis kamai ki whakaula kokus. Ia ua Alofa ila Juda. Ua lai lava lang kupe. Ai sau le ia ke my daddy. Can you give me $100? I want to give my friend Evie or Evie Ellingol. My Evie, she was crying in school. We went to the book fair and we buy all these books, but she was crying. Her mom didn't give her. And what is $100 going to buy? I just need 100. I know you have 100. Oh fuck, get a job, son. Ale winga o fam kalanga le trust o le akali I langka ma ele kai popole me fsil mai ai langa fo ile malam lama churo langka ma ele ma fai ngalo chura fsili so sis kanga ai pe e lol esawa ele alo ale fsili dad give me 100 langa fo Iloa yai wo Iloa le ia e vala laka le mama fkanga ele saula kau make chura por me mai nei e sao daddy I need 100 ai angai longi okay lo ngaka langa o le fai kau le selau angai lo le luafe o fsili mai luafe ai langa e paua o langa wa mafanga le mafkanga e loe chura o fela a me malia em fai anga fsili ai sawa fsili mai e fia fakau le kusi le ai se lau ka la kusi ngai kusi fia fakau ai sawa fsili mai ilana tama o le fsili ai sea le vala laka o le mafkanga. Man mea la le kalango ai e whape ngā fo I le kako vala laka ma le atua. E ale wha mai le atua a e kakalo mai a e ke fsili mai se a reto o ke ngofa maku aku ngi maa ia oe. No. Wha mai e pe ia o le alofa le kou ka mai la langi ia o kou e sili akula o alofa le ka mai le langi ia o tō umalawa. Ia le ia Iloa tato o le ainga le atua. O le atua o le tama ngai fa mai ua fai ngoa I nai ainga o ma o le langi atoa ma le lalo langi. So when was the last time you start asking God like you had a good relationship with Him?
And it starts with that relationship. Say amen. And so we get into our chapter here. Let's get into verse 16. And I know you're waiting for a title for those of you who like that pattern. We'll get there. But in verse 16, this is what it says. That he would grant you according to the riches of his glory. This is him praying. He's saying to be what? To be strengthened. To be strengthened with what? With might through his Spirit. In the inner man. Faitau feu pasuma leono feme ina ia foa ina ia te Outou lewa kakalo Paulo. Lewa kakalo Paulo feme o lau tatalo lea ia foa ina ia te Outou e tusa ma le faulai o lona vi inga ia faa malosia Outou. Faa malosia Outou i le mana e lona lava nganga i le tangata oi totonu ia tatou. This is what Paul is praying for. He's praying for spiritual strength. And if you're looking for a title, that's the title of the message. It's a prayer for spiritual strength. Ol kakalo leha Paulo. Ol kakalo inga ia maue tātou le malo ti anga whaleanganga. I don't know about you, but I can sure appreciate that prayer right now. Am I talking to somebody this morning? I don't know about you. It gets tiring. The journey gets long. It can be arduous. It can be just too drawn out. I don't know about you, but I need a prayer for spiritual strength right now. Say amen. If you need that prayer, just raise your hand to God. God is looking. E mana mia tātou le tatalo lea o le tatalo ia maua tātou le malosi whaaleanganga. Awa peo na o ina lupo le tua e ai taimi e vai e tātou e o i tangata mātua e o lava i tau le lea wheme e ai taimi e vai u mā tātou e mana o mia tātou le malosi whaleanganga whawhekai le tua o lo iei nisi o tai pe o Paulo o lo tatalo pea mo lona e kalesia tatalo pea mo le tino Keriso tatalo pea mo tangata umai whatua tua ia te ia maua e lau e kalesia le malosi whaaleanganga. Te whaalongo e leo kakalo inga ia maul malosi kingo. Ia wa iska ngā kai whia mga e malosi kingo ai vai whaaleanganga. Ke risiango e le need a kongol mea ngā wakau vai il kingo langa Iloa lea kua a ngā malosi ngel kingo e fo i kua leo langa. A uisi kai me whakanga i lea kua wha vai pel kingo inga ia wha malosi pea leo langa whaaleanganga. So as a church, let's not pray for physical strength. Sometimes physical strength is kept at bay because God knows that if you had physical strength, you wouldn't be in church anymore. But then perhaps what we should be praying for is spiritual strength, because it's spiritual strength that is going to sustain you in what matters the most, and what matters the most is your eternity. What good is physical strength? It's going to end when we die. The Bible's clear. We're all going to die. So don't pray for physical strength. Let's pray for spiritual strength. Awal ko kakalo inga ia maul malosi kingo le fa afkai le ko pa le maul malosi ai awal alu kele lo kakalo me ka nga halu ai lo kai me lo kakalo le akuai maul malosi fa le nganga. Nang lo malosi fa le nganga o ile fu ai le me ke o ia ile fa va. Ai le la sia nga lo malosi kingo ai umai fo ngole kuinga nga u hal me fa le malosi kingo. Ai le akua malosi mai le nganga fa le nganga le inner man le la tatu tal no. I say amen. We need spiritual strength. Tap your neighbor, said pray for me, I need spiritual strength. Oh, come on, tap them and tell them, say pray for me, don't forget about me in your prayers. Pa ifolo tua oi fa me manatua fa ia manatua yo sanga awo ke kakalo lo leanga kakalo lo manguia. Say amen. Hallelujah. O tatalo le apostolo Paulo e lua nai mea ia fia tal no atuai. Ona umali el tatou sauninga nei aso ongsa. Lua nai mea ia fia tu fatu. E lua mea ia pe lua vaenga ia. O lo Faitau mai apostolo Paulo. These are the two things that Paul prays for as far as spiritual strength. We find the first thing in verse 17. Famel fai upo sul malfitu ia Nofo mau Keriso Outou Loto ile fatutua.
O tatalo mua na ina ia Malosiaga tato for me. Ia Nofo mau Keriso Outou Loto. The first thing that Paul prays for is that Christ may dwell in your hearts. Now I know somebody say, oh, that's easy. Let me just help you. Let's look at the word here. The word dwell. When you look at the word dwell, the Greek word for the dwell there simply means this. It means that anyone who dwells, he becomes at home in that heart. To dwell here means that they are settling down. To dwell here means that they are taking up permanent residence. In other words, they're not going to move in and move out. When they dwell, the idea is they're going to stay there forever. And so when this is Paul's prayer, I pray that Christ dwells. This is what he's saying. I don't want Christ to be a visitor whenever I need him. I need Christ to be a permanent resident that stays in my heart. The problem is we invite Christ as a visitor, and we know that after a while and you overstay your welcome, they get booted from the house. But here Paul says, I pray, Christ, don't just be a part-time visitor. I want you to be a every single day, 24/7, permanent resident in my heart. Le winga wa kaunga move in le tua ilo loto. Le upunga le whanga whame ia nofo mau. On winga nofo mau. Al watu se tangata le upu e lengi. A move in le kangaka. Ele us kangaka ngau le haluako e siasi. O le isi ngā ke leo kangaka ke wisiango. E whaakanga Yesu ngā le haluako e siasi. Ai le whamele kusi le oka kalo. Ia ngofo mau ke wiso i lau loto. Si lango le kangaka siasi. O se kaimia e haluako ai. Ai oma foi la ia ngā. Iang ko halu la ia. Ale le anga ngai le isi kaimi. On mea ngai e whape ngai seikulo. E whape ngai kakao o langa. Lu ngala lo. Langa o Yesu ngā kangaka siasi. E lakua se kaime ngā o mi ai. Ai a umalonga whao ngā kuli malfale. Ia ngā alu ala ia se ilonga o whaalonga kua kauleanga foi mea uma. Ia ukoe, Yesu e asiasi mai. Al mele wha mai Paulo, aunge a vea Yesu skangaka asiasi. A vea Yesu mas kangaka ngofo mau. Le koe alu ese awa move in e ngofo mau. Ngofo mau ilo loto. E le aso e le iai. E le ngā aso ke mga o mi ai se mea. A aso umalo o langa. Ia ngofo mau pea Yesu ilo loto. Ia kalanga nofo mau. Awal ko nga yoi. Ya ke lo lis fala lave ka ulengo fo mawa Yesu. Langa ya waku Yesu. Ala ngofo fo isi va nga le nga nga. Ya wole ila se poku Yesu. Ya la walu Yesu mo ilu mal sofa la ilu malanga lo ave isi va ya wa mi o va lenga ya isi poku lo loko. Ale famel kuspa ia ngofo mau kuli ese va nga uma kuainga ai al waku Yesu e fa kumulo loko ngofo mau yai mu ese uma va nga kuainga ai mu waku Yesu i lo loko e ke mangui ai au fo ngai fa ka kia ka maleanga ngai lu mal sofa lo loko ya wali singa me e ngofo Yesu il poku ai le kuli ese ai fa ka kia lu mal sofa se foi skemi o ka ika il fa au ko va la ku ya se foi skemi ke le fia loko ko va la ku ya ko sa ka poku ai kuli Yesu e le fa penga fa mai Paulo o ke kakalo i ngofo mau Yesu i lo loko e ke mangwi ai o le ka ua i ngā langa ke lon me kalo e le fa mai ngofo mau i lo mafau e le fa mai ngofo mau sisi mea e ngofo i lo loko langa fa mai ko spaia o le me sili ona fa o le lumo le tua o kako loko me sili ona fa o le the worst thing, the most deceitful. That's why I always say, the reason why we pray, Jesus, come into my heart. He doesn't say, I pray that he stays in your stomach or your mind. In your heart, because it's the most deceitful thing. It is where the issues of life springs from. O ile al watoi tele o tato feeling ai fai. Ele o aku I kako mafofau, anga whangau mai I o kako loko. Na saula ia I foi ka mafai fai le mai fai mele you know and o mea uma whanau mai le loto. Kako feelinga. O a mio le lei, o a mio le anga se kulou whangau mai mai fea le loko. Mea la le fa mai
ia ngofo mau Yesu i o kako loto. Langa le aise si me sili on kaua le atua. Lango ilo loko e whailo filfilinga. Ai wawa aila oe, o le maa ngai o lo whailo filfilinga, ai lea sa ol ka ngaka le ngofo ilo loko. Mea ngai whamail ko sia le whaisalamo, salamo ngai se lau suliwa whai upasumatas, o lo upu o te wina i whea, i lau loto. Ina nei o angasala. Mea ngai kewa i. E le keu i, e ke le ngaka i keu i, ngau le loa kau loko, e le keu i. O lo kau loko, ai le o iei i, wawenga e pau. A ai loa keu i, e mangingo, keu lo i, e ke le koe angasala. Mea langai kahua le kalesia, keu Yesu i lau loko. Kuli ese umawanga kuainga nga ngofo i lau fale. E wangi whai awa, o lewanga le kongi renta, ngai ngofo ai pea. Kuli loha. Kuli loa. Ai whakanga Yesu e ngofo mau I lau loto. Say amen, church. The heart is where we make all of our decisions. And it's important. And I love the word that comes right after it. If you go back to that verse 17, look at what it says. It says in verse 17, it says that that Christ may dwell in your hearts through faith. That you being what? Rooted and grounded. Ki fai kaulfa Samoa fa mea ia nofo mau Keriso o tau loto il whātua tua ina ia mawaa o kou. Mea ngai ka uai, langa a sel nga kai ngofo I ngau le sawa o le whaalawe pau, sawa o lea mea pau, sawa o lea mea alu fo I kua. Ai a ngofo Keriso I whamei e mawaa ai oe. A ngofo Keriso lo loto ngofo mau e mawaa oe o a lava me kula I mai o a lava ia whaia e sau e whaalawe lave mai ake oe e le mawhainga malue lue lo whakua kua pe suia lo mawhau aisia langa lewa ngofo mau Yesu I lo loto e ke maua ai. And let's just be real. This is one of the biggest problems in churches, consistency. Consistent, committed, faithful service to the Lord. And you know what the sad thing is? When you get to heaven, that's what He's looking for. Because what does He say? Thy good and faithful, consistent, committed, all of that, loyal, thy good and faithful servant. Hello, don't get me wrong. I want you to listen by the Spirit of God. I love our gifts and our talents. But God wants faithfulness. Mea ngala sa ilele kua, whafkai me alofa, whafkai ka lengi, whafkai kelo ngami, a kelo mele fia wawa ele atua, me silonga fifele atua, whaamaoni. Sau pea, ngā lue pea, ngā lue kai au, ngā lue lewa yaso, sau lea sa, sau lea solu, sau pea malo loko iai, fai pea, langa ai alu aku langi, o upuie ke whaalongo ai, le au auna, le ie, ma le whaamaoni. O kau lengi se whaamaongi le tua. Mau ke le o whai aku fo ilai kau whaki ngā oe a mea o whapea whai. Mei fo ilai whai langa le kau le wawa ai mai a ke au le asu. No. E le o le mea ngā le whai aku ai. Langa i le alu aku le whai au e whamasingo o le kūlanga ngā. Le ngofo le whamasingo sili. O le mea le whia wawa ai mai ai le atua whamaongi a teia. A o ke whamaongi mai langa le wawa ai aku le whai au. Le so mea mawai. Whamaongi a oe. Langa la sila fia le tua. Mea langa o lau au le wha Malosiaga lau ngā luenga whai. Ngā le koe wha mangakwa kua. Lau wha maongi le tua. Langa o mea ngā fia mai ai le tua. Say amen. A ngafi sa mato i ele maliua a whala. Ma le tele I o moli mau. Ma tasi ale o moli mau sa tuina mai. O le wha maoni o nei teine. Nei fine po nei tina. E ni se le masani a whala. Ai o winga na whala. E le ngā lue mo se vi inga.
e ngalue a ia malfile mu. A e vavai ngai la le saunginga sa whaia ngafi. Whamel kala taa, o taa si on tamale, whamel kala taa. I le mako kalangoanga au mako ngofa mai. Ka fefe, ke le iloa pe whaape le kumola ua umaliu pe a. Po le alfi ngalo le kua iake iyo. Mo le meol ka ngaka i ngalue file mu. E au ngai e kua. Me ngā whakua i leo au ka awa ku whale. E ngisi o kou i lo. A kou i loa ngā luenga i whai le whinge nge e le ngaka i kongol pōlenga ma le kumalo. E se mal mkau ki o le impact nge tina. Au le fsili, aisea wha maongi. Sau kala whameinga al kaimi wo o mailika nisa. Whamailkala o aso sā. E male loku alu le emergency. Mal ngā emergency ko sau whai le loku le sa alu le emergency. Wa iloa alai ka ngaka o le mea ale whai le whinge lea wa fiu la ko e whai ei ku e sau ale oki le ai ngā lue le whinge ngei. Le ai mase mea ngā misia. Le ai mase mea aisea wha maoni. Le ai lau ke le wha apeo ke ksel waku i le tina pe le ai lawa fia whala ia. Wale ko yeise, wale ko whalave lave le king o le ka nisa lea sa whalave lave. Leo oli masaolo, au le lui lea mo kako wha maongi e karesia. I'm not challenging you to be like her. No, there's only one her. I am only challenging you, be faithful to God where you're at in your own life. Langa yai ya le mang wia le tu moe. Second thing that he's asking here in his prayer, you can find it right there in verse 18, I believe. The second part of his prayer there, verse 18 and 19, it says this. May you be able to comprehend with all the saints. Let me just stop there. May you be able to comprehend with all the saints. Not just you by yourself. All of the body of Christ together. Comprehend what is the what? The width, the length, the depth, and the height. If you don't know this, this is where you get your Sunday school song. The love of Jesus is so wonderful. It's so high, you can't get over it. It's so low, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. This is what he's saying. I pray that you will be able to comprehend how high his love is, how low it is, how wide it is, how deep it is. What is he trying to say? No one can truly fathom the love of God. That's how great and how big his love is. And then you notice into the verse 19, so width and length and height, it says here, to know the love of Christ which passes knowledge. This is his second prayer. His first prayer is that Christ would dwell in you. His second prayer, that you will know the love of Jesus Christ. I want to challenge you, church. Do you understand how much God loves you? We malama le isile menga kalo el apostolo Paulo pe atata vai fai upo sun malvalu sun malif mai na ia fa vaina ile Alofa tote mafai ai ona Iloa le le Outou a toa male au paia le winga lenga o oe au tangata uma au tangata paia tangata fatua tua ia Iloa Outou le matautia fa me ia Iloa Outou le lautele male umi male Loto male mawalunga ia Iloa Outou le Alofa o Keriso Yesu. Do you understand God's love for you? To know the love. Paul is praying that you will be able to comprehend, that you will be able to grasp. Here's the problem. This is why some people won't bow their knees, is because they don't understand how much God loves them. Mengaile ko kulelis ka nga langaile o malama e se male kele o le Alofa o le kua mo tatauma langa a e ngofo ma e mafau ma e manga kungaku lava oe ia ke oe lava ia e ke Iloa e le ai maseisio ka ko e ako koa ma o nga el fingalo le tua ngol ka nga ka fa maulunga e kalango fa penga al upomongi lava a su langa fa meltus pa il tusi Ezekiel fa menga o su i le lalolangi a toa pe ai se tasi e mafai ona tu i le vao au ma lalolangi e fa me ele ai maseisi na maua ka uma ia fa le kongu uma kako a mela le fa me Paulo
A whai la o le whaale kongu leo kako uma. O le upo mongi lava, o le oki ar kako whai uma. E le o le manguia a o le malaya. Ai whamei, ai a e malama leo lofa o le kua. Wa le ku sao mai ai kako le me kakau ia i kako. Au o fesui ia i le oki, ai mau e kako le ola e whavavau. Ai se a le alofa o le atua. Yala le whamei wa e loa le maua lunga le alofa o le atua. There's this saying, I love that. Here's another way of putting his love. God's love is wide enough to include every person. God's love is long enough that it lasts through all eternity. God's love is deep enough that it is able to reach the worst sinner. God's love is high enough, it is able to take us up into heaven. There is power in the love that God has for us. 1 John 4, verse 9 through 12, it says, God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life through him. Listen what he's saying. This right here is real love. Not the phony stuff that you find on social media. Not the phony stuff that the world promotes, where love is conditional, but God's love, unconditional. What does that mean? We don't deserve his love, but he loved us anyway. And that's what he's saying. He says, this is real love. Not that we loved God. None of us loved God. We were all running away from God. We were doing our own thing. We were running this life, thinking that this life would give us something. How many of you are still running? You're still looking. You're still searching. I have news for you. You're looking in all the wrong places. The Bible says this is real love, the love that God gives you. It says this is real love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us and his love is brought to full expression in us. Le masish o tātou tātou wa ile tua. Le masish. Ai ke Iloa me mawhainga wha Iloa kwa ile ko lalulangi. O le alofa. E o olo le kaimie e Iloa ile ekalesia alofa mongi leisi leisi. Whama Iloa ia Tusi le mo moioane. O ngai nganga a makanga kingo mai Iloa Keriso. A makanga ka mai Iloa Keriso I le ekalesia. A awawa ai mai ala langi ngau le misa, le vesi, ika, whai kakala se kulou, whai kala lea, ngā le misa e keimiuma, e le Iloa e ka ngaka lea tua. Ai whamei e Iloa e ka ngaka lea kua pe a makanga Nofo whialafangi. E Iloa lau langi, pe a ka makanga kako Nofo whialafangi. Ia le whamei le romai walu, o ai se nate whaatea e se ina mai tātou mai le Alofa o Keriso. O le puapua ngā tia ea, po le atu atu vale, po le saua, po le onge, po le lavalava, po le pangatia, po le pelu whamei le ai, a wawa tātou manu maloa, iai nei umalava, ono o le alofa mai ai tātou, whamei a wawa mauti noa, e le mawhaia e le oti, po le ola, po a ngelu, po a li, po le malosi, po mea nei ona po mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po mea taitasi, uma nei ma mea na whaia, e le mawhaia e nei mea uma, ona whaatea e se ina tātou mai le alofa o le atua. Nothing can separate you from God's love. No one is ever too far from the reach of God's love. I don't care how bad you think you are. I've seen God take the worst gangsters. We were laughing at Ciolo's testimony yesterday. Gangbanger in Beacon Hill. God brought him down through Fala. And the night that he decided to go to church, accepted Jesus Christ as Lord and Savior. God can turn the worst sinner around. Why? Nothing can separate us from God's love for you and for me. The worst sinner.
That's who Paul was. Paul is writing. He wrote Romans 2. This is what he is. That's what I'm saying. This man speaks. Why does he speak that? See, because Paul understands. I was the worst sinner. You know what he was doing before he was saved? He was killing Christians. He was persecuting them. Anybody who mentioned Jesus' name, boom. And he was the worst. He was known for it. And you know where he met Jesus? On his way to execute more Christians. And on his way, he met Jesus. And instead of executing Christians, guess what he's doing now? Planting churches for the name of Jesus Christ. Can God change people? Absolutely. Why? Because absolutely nothing can separate us from God's love. That's what it says in Romans, and he wrote it. He wrote it himself. He says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall distress, shall persecution or famine or nakedness or peril or sword? He says, absolutely not. Why? Because we are more than conquerors through him who loved us, for I am persuaded. This is what Paul's saying. I am convinced without a doubt. I know that nothing can separate us from the love of God, neither death nor life, nor angels or principalities or powers, nothing present nor nothing to come, nor height nor anything created shall be able to separate us from the love of God which is found in Christ Jesus. Nothing can take you away from his love. God really, really loves you. It's not just a song we sing. It's not just an easy statement we like to throw around. Paul says, comprehend it. Understand it. Know it. I love that. He says to know. And we're going to end here because that know is important. We talk about this all the time. You guys should know the Greek word for it by now, right? What's the Greek word? It's gnosko. You hear me say this all the time because there's two kinds of knowledge. There's the knowledge that you know by your brain. You read certain facts and then you're like, yep, I know about that guy. But you don't have gnosko knowledge, which is a personal knowledge. See, you can know about somebody by just reading facts. That's just about opening this book and saying, yeah, I know about Jesus. Yeah, he rose again 3 days. Those are just facts. But this is what he wants you to do. He wants you to know you through personal experience. And that's what he's saying. He wants you to have a head knowledge, not a head knowledge, but he wants you to have a personal knowledge of who Jesus Christ is. More than just head knowledge, it's the kind of knowledge that comes through personal experience. Many people want to reap the benefits of his love, but they don't want his love to transform them. And that's why I say, Christ has to dwell in your house. Your knowledge needs to lead to a transformed heart. The problem is we want all the benefits, but we don't want the transformation. And so I always say this, and I say this all the time, and excuse the term, but don't treat Jesus like a friend with benefits. Only when you need him, and then when you're done, he's not that. It's because he willingly gave his life for you. How much did he love you? When God couldn't find anyone to come and die on our behalf, Jesus said, here I am, I'll go. Because that's what the Bible says. He wasn't coerced to come. Jesus says, I lay down my life. In other words, Jesus says, it's my life, and I choose to lay it down on your behalf. Alofa le tua mo oi. O le Iloa lea sa Outou e se alo Iloa lo Faitau. O le Iloa lea le whae lingi lea. O lo Iloa e lo maftanga vala lata matangata lea. E mawhainga o Faitau a whaksa lau kama. Au ke le Iloa ai a leisa o mafkanga ma lau kama e ia pawanga mea ngā whaksa i le maula ulu. Ai a le leila o mafkanga i lau kalangoa ma lau mafkanga ma lau kama. O le ese senga langa. O le koinga mafkanga la lele fa me Yesu, o le mafkanga ngai ngā mia, e lenga o le mafkanga i maua lo Faitau i, o le mafkanga i makua mafanga lava, langa o lo ngai yoi mai pele atua i ona po nei, e ala i lea nganga pa ia.
We're done with the prayers. Now we skipped this verse intentionally, but now we're going to go back. Let's go back to verse 16 here. Verse 16 says this, and then we're going to close, and I'm going to invite the team to go ahead and get ready here. And this is what verse 16 says. It says that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his what? Through his Spirit. Ia whamalosia tātou e alailea I lea nganga. O le thima le autua nei tausanga ia whatumuina tātou le nganga. E le ai se isi a wale mawhai o na whamalosia ai oi le tūwha le nganga. Ua na o le whamalosio tātou e ala I le whatumuina o le nganga pa I o le tua. E le mawhai le kako poko, e le mawhai le kako malosi, e le mawhai le kako wakamai, o le alawa le kelo kako mea ka mawhai konga whiki ai ngai mea, e le mawhai e ngā mea uma, e manga o mia e kako, le mana o le nganga pa ia. Mea ngā iei se kale si, e alua uma, e alua pe, e iskanga ka anga lue ava, akua give up, langa le whai lava le malosi, whai lava le poko, ma le akamai, whai lava le leo le kalengi, ai au noa ma le mana o le nganga pa ia, ai whai mai paulo, a manga o mia e oe le malosi, wha le nganga, ia whatumuina Outou, I le mana o le nganga pa ia. Nanga e whai kau iai wha maila I le maunga pe au koe fo iai wha mai. E whamalosia Outou le mana e lona lava nganga I le tangata lea I tautonu. Mau I le fia whau mai tātou tanuanga nei aso. Whamele upa peritania, the inner man. This is the problem. This is the issue. The inner man. Langa the outer man will only reflect the inner man. And this is where the struggle lies. And Paul highlights it in that verse. The biggest problem that causes us to be inconsistent, that causes us not to surrender, that causes us to be wayward and back and forth, not allowing Christ to dwell in us, the biggest problem is the struggle with the inner man. It's the internal battle. It's the invisible battle that no one else knows, but you're wrestling every day. You get up every day. You wrestle with this inner man. You're going to go home today. You're going to wrestle with this inner man. You're going to go back to your problems. It's the inner man that's still struggling and striving with you. But this is what Paul says. You can deal with that inner man once and for all if you put yourself full of the Holy Spirit. And when the Spirit takes control, the inner man must submit to the power of the Holy Spirit. Change must happen from the inside out. The problem is when Christians try to have change happen outside in. In other words, we look the part and we try to feel the part, but the inside is far from it. And many times people fail. Why? Because they haven't taken care of the inner man. The inner man is still ruling. The inner man is still running the show. The inner man is still occupying that space in your heart. The inner man is still making decisions and Jesus wants to have you make good decisions. But the problem is you have him dwelling together with Jesus. But that's why Paul says, my prayer is that you will be filled with the Spirit so that you can kick out the inner man and let the Spirit live in you. Let Jesus dwell in you through the Spirit so that you can know the love of Christ. You know why you can't know the love of Christ? The inner man. The inner man's always fighting. The inner man is always against the Spirit. The inner man doesn't like. The Bible says that. You can read it for yourselves in Romans chapter 7. It says that the inner man is nothing but animosity towards God. When we say animosity, it means all it does is it hates spiritual things. It's always defensive. That's why when you start to hear the word and you feel defended, be careful. That's not the inner man. Because the inner man always fights back. The inner man is always like, don't listen to that guy. No, but see, when the Spirit is in you, you're able to humble yourself. You're able to say what Paul says, for this reason I bow my knee before you. Why? Because the inner man's not in control. I am full of the Spirit of God, so I can bow before you, God, and say, to you be all the glory and all the honor. And the reason why we can't bow is because the inner man
Le mawhain ko o kuli lang o kangaka leanga le ai ola kong ala famel fai upunga le tangata le I to tonu. Me nga ol faolokanga. E le ol keu fafonga sui le kong no e a makal faolokanga mai kokong. Langa a sui lo kokong e a makanga ali mai fafo. E ke lo ol fala vravel nga. Wa langa le Malosiaga ngo Yesu. Langa nga e pulea ia kamokangaka. Ele upu fa Samoa le se ku lo lava le fa fonga anga kako. Ele upu fa Samoa ke lo le se upu le lei. Ei. O upu fa meol kanga e fia kangaka. Tu lo lava. Au le me kongwanga le kalango ai Paulo I. O le fa kanga ingo le nganga I take care e mawhainga ko o kuli ai mafa maulalu langa le lava e fia. Le lava pule kangaka. Pule lava le inner man. It's time to say no to the inner man. It's time to say yes to the Holy Spirit. Me anga fa melang a move na kulo Yesu. Ele ko ye ko sisi ko ngofinga. Alu wesil kangaka kuai. Fauta ua fafowina oi. Ona o le nganga o le atua. Ale ki lava lea e kalesia. O le nganga paia. Le nganga paia e whaamawhana mai ia te oi. Le nganga paia e tai ia te Outou I mea moni umalava. Le nganga paia e whaamanatu mai ai tātou le polo inga ma o aonga Yesu Keriso. O le nganga paia foi e ona le ngā luenga leo le whailoa atu le taimi tātou te se ai. O le nganga paia foi o ia lea na te foai mai upu tātou te tautala I ai. E whaatumuina tātou le mana ina ia tātou whai ai le amio tonu ma le amio le lei. Nga e kanga ka whamai se e le mawhai e se isi o nga whai a kula whongo nga. Moni. E le mawhai. Ai kei loa la wala mwhainga e whai ai. Whaakumu le nganga o le tua. Langa o mea le mawhai le kingo. E mawhai e le nganga o le tua. E kumu loa lo loko ia Yesu. E ke le koe fia mga ofu e whai mea le kingo. E a makalonga e wha kingo le upo le akua. See, it's not impossible. It is impossible if inner man's still dwelling. But you can walk according to the laws of the Word if you are filled and led by the Spirit of God. Because there are things that only the Spirit of God can do. And when it comes to the laws and the Word of God, only the Spirit of God in you can bring those into fruition. But this is why when you walk on your own and you try to fulfill, you often fail. But let the Spirit do His job. What is our job? Simply receive. Simply surrender. And let the Holy Spirit do what only the Holy Spirit can do. That's Outou Tulai. E aso ele umal tatou sauninga e. Le on tamwhai atu. Me lewa iaiwa. Wa kau leko fio mai kanga kalwala au. Ke leo whakula ki saul wala au ongol mea ngā. E manai e o le kalao. Fe mei o ke ko kuli I luma o lou tama. O lou sau le wala au, ke leo sau ongol whaife au, po se isi mea. Sau a oe ke ko kuli I luma o lou tama. Le alawa se mea o lo e uia li ngai kaimi. A whai wa kau maua ku fo ile oli sa iei le amakango li ngai kau sanga. O amakang e kau whawai. O le kakalo le la apostolo a Paulo mo oe ia maua le Malosiaga fou mai le anganga o le tua. If this walk is starting to get drawn out, you're starting to feel tired. Let's not become stubborn. When I say to come to the altar, this is what Paul says, I'm bowing before Christ. When you come to the altar, you're coming before Christ, not to me or anything else. This is just you and God. And so I'd be remiss if we skip this. But as the team gets ready to sing and you are just feeling tired, or maybe you just feel like you're just ready to throw in the towel and give up, I want to give you this opportunity. It won't be long, but we'd love to just pray with you.
Saula va oe se tato to tuli lumo le tua. Kama o lalo tato loto I lumo le tua. Ai whakanga le nganga le tua. Ai whatumwina tato. Ina ia tato tu maupea. Ilona fina ngalo. Mawala wawa noa nei tai au. Hallelujah. Bello up no next time. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit,
mātou moro iai wane. Le tua e mātou tama. Whātai le tua e lawa whioma pa ia o mātou whanau loa i ne aso. Whātai fo ia ngana pa ia i longa nue mai. So soani mai e mātou e meise taimi o mai e le whakai mai le tua. E whātai lo upolo whamanatu mai e le tua e le ai lava seisi Malosiaga. E le ai lava seisi mana o nau le mana o le ananga pa ia whātou wina i mātou. E mawhai o na mātou sāba mani ai se au wale e vi ia i hoe le tua. Mawhai o na mātou manu mālo ai le tua i le tele o pōpua ngāma Faitau. Talo ai le tua o i lato umolo tu lai nei tae au sila fia o i lato tai tō tasi. Talo le tua i Efeso soani le tua. Ia lato i loa o e maloa Alofa le tua. Le ngata i lea tamai ia lato ia Nofo mau Keriso i o lato Loto le tua. Awane i toi whaatanga ina le tangata i totonu e pule a ia pule au au o e Jesu Keriso i o mato Loto. Io mātou whiwhilinga, mea mātou te whaia le tua i Efeso soani le tua. O lātou tūlai e nei aso. Tōwho i lātou mana oma le tua. Me sina fia fo i tūlanga o lātou iai. A ta māo mātou te talo lea, whaia lo whina. Nano le tua i o lātou ona. Me se tono lātou a ima. Fi au mga luenga le tua, o onga so se mea le tua o le Tatalo. Ia Efeso soani mai le tua. Pe o le tatalo l'apostolo Paulo i le Kalesia o le mātou tatalo foi nā le tua. Ia maua le malosi fau mai lau fia. Ia whamalosia i mātou le mana o loa nganga pa ia. Ia maua le poto le tua. Mātou te loa ai oe malau fina ngalo. Ia whaapupulaina mātou loto le tua. Ia i loa ai le te leo loa lofa moi mātou tamā. Efeso soani mai oe le tua, anga leita mai a maua le loto tele, maua le ono sai, ina ia fina wai pea mangaru lue pea, se ia o lava i le aso i te toi a fio mai ai le tua. Whamanuia i lato uma lava i meise foi o mātou whanau le tua, anga le le tua mo i lato tama, o mātou iei teni whaingatā, o mātou tantonu le tua, o lo soifua lava oe le tua. Oi pui malabha ia ila tau le tu so sani tama ia maua pele oli ma le fia ia te oi ma ia faadi le tu lo fina ngalo mo ila tau ai mai se fa ngai no la tau ola mo oi malawa fio fa manuia mai oi ma tau malaba le tua o ma tau fa lo ila upu le tua ia avea ma tau tangata ana mau shista i tama fa manuia mai oi le tua tu mau ia te oi le biinga. Nei maso uma e o ele whaavau lava. Amen. Amen. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ya, ia le tua netu na le aso malo lava le whamalosi i le tātou e Keriso leo wa iku manuia i le tātou sauninga. Ia o le viinga lava e whafo i le tua. After I told the Tato live stream audience, and therefore yesterday I am lady that you from Until next time, thank you always. God bless you. We love you in Jesus' name. Amen and amen.